Он. Посмотри, он. Он, это он. Да, брат, он. Братан, держишь? Да, держу. Снимаешь? Да. Nasib naas dialami oleh sejumlah tentara Ukraina yang beroperasi di wilayah Kharkov. Benteng pertahanannya diserbu oleh militer Rusia hingga mengakibatkan kekalahan telak di kubu Zelensky. Konsekuensi dari serangan Rusia terekam dalam sebuah video yang kini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 20 Mei 2024. Dalam rekaman tersebut dapat dilihat sejumlah mayat tentara Ukraina tergeletak bersimbah darah setelah kalah melawan Rusia. Melihat pasukan Kiev berakhir dalam keadaan tak bernyawa, militer Rusia sigap melakukan penggeledahan. Pasukan Rusia tampak memeriksa seragam dari mayat-mayat tersebut dan mengambil berbagai kartu tanda pengenal. Tidak diketahui pasti apa tujuan dari tentara Rusia melakukan hal itu. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Вот они, эти документы, то, что видел. В телефоне. Это командир. А то пехота. Войска Квитов. Это Паринка Иван. Вон он второй. Снимай туда. Да. Ну, второй. Это второй лежит. Он. Посмотри, он. Он, это он. Да, брат, он. Братан, держишь? Да, держу. Снимаешь? Да. Крест ебаный. Нацистский, да. Это что это? Это спаси, сохрани. Походу, Бог не с ним. С нацистами он никогда не был. Держи. Не надо, держи. Стой. А ну-ка тут. Ага, документы. Заебись. Я весь в крови, блядь. Не надо, подожди, не режь. Там ничего нету на теле, ни татуировок, ничего. Крест нацистский на майке. Видал у них у пидоров, ебать. Ебаные правые сектора, гондоны нахуй. Все. Туда что? Тут ничего. Все пусто нахуй. Документы. Что тут нахуй? Украина, паспорт. А, вот они, эти документы, то, что видел. В телефоне. Это командир. А то пехота. Войска Квитов. Это Паринка Иван. Вон он второй. Снимай туда. Да. Ну, второй. Это второй лежит. Он. Посмотри, он. Он, это он. Да, брат, он. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.